Perlok pelajar kama yo yusaki hani kesini dah dira ya gani ga tharok kama dah Pynkhalai haga arsan tarik nain kong arjar arsan ka perpat pi perlok pelajar nyabha piutit ya gani ga loki draw bok ni sipi yang pi kat jiwa embha yo emgi ga hok yo ya gani ga arok doi termi perlok pelajar nyabha Betit ada legal juga baseball. Kani to ka tharok yung Pynkhalai ka traditional.